Ha kajing khanra ki pulit ha kan reu trik nailar ah option hai ki benta ka surok ba kathany umling kadaj nampo river strength keleo ban kurup santli senduk saban ya udawai beratip kum udrok heroin ubar hadin belathau kajing khia udan baro sau khandai poin sau gram katkum usupitanan of police ke river district raitu bahadin ke jiyo jingtip babnya na kelat sentiat lapulong ke te jing khanra belakem ya wei wasbadon kti banra ya utai umar Mokte ubreu letep kung Sirajul Haq live news nem karta ukun jong Jamal Udin basa ham Moirodia Police Station Kasumara District Barpata Assam. Layo ru ban kurup ya kawe ke skuti keberan new number ML10C South Fra Lai. Kawe mobile phone bat kawe kepla. La register ya murkot duma persya ubreu ubreu ha police station langpo hapo okondon NPDS Act magajing toket karanya soprang. Ha kaju kapor ha kawi pat kajing khanra kat kum kajing tip dengan ba kelat sentiat na pernihan. Hipulit kaliyo on kurup kumba R.North South New KG Uganja na kawi kali keberan registration number ML10C line riu sound riu belakem ru ya arngut kibreu keberan hapo jongka. Balatip kum Frankie Marsing Arfnews nem basa hayo molong nangpo bat usian seliang absen senam ukun jong konsumita seliang basa hayo molong nangpo kila persang ban phai kate gemar kum ke parcel yang baka courier sectionai ya kemukot duma la register persa yaki hapo ke nangpo PS kat kum ke an NPDS Act bat kajing toket kalanya perang